pa wa fo si me fo le ko ki ko le clip fo nga ba ngi ya por ala usam ki sa na e ka nga le pe mi mo ki ma fa ka nga apolo ko ma limong ngala ka o limong ila nga su nga o mo fa mai ya ka o ma ka ko ni ka pangi so ke le po pe fingi su kwa ke le su ese mai fo ile su a fonko wa ki le ma mo ko me wa fa la ko su o mo fa su le ja pi o la su o la ko su o fe ngi mo su kasi ar su le mate lo in New Zealand na le su le ile spring yeah was spring kasi ar su nga lo ke lo le ngi New Zealand kai ese su lo lo ko nga su ko mo ya bango ses yeah a faila fa fo mai o limong a fiam le su le ile ke fo e ko lila le i me fa pena fa toi foi e a fa pe a fa pe o le e sa wi nei o na wa e foi mai te sa wi te alu le su e alu noi o le feo i me o kama i manu ki me o o fa pe o le e sa wi te alu pa una le su lo te lo po nga su ke le ya mala wa fa mo ko ke le al su le foi mai ya wala tangata va toi foi e pi fi se hipo ia ai vai a faila ina tonu lete o ina tonu ale te nau i hei o ke le roa o ai si mausu o te le roa o le lau manu ia ia tape na ngā su a fono toe ana ia mato o le lau manu ia mai au ke le e winga i me foi o fono whaavai ma merenga mawale le kalanga le na le tala ma tau tino ai le lato tama foi le na tala le no fo tala fa nga oi ia pe fa son tu la fono le lato tu pe o miliona ia ma fa pe mai su enga le na mai le news ole na fa tau ina ni esa tu lang fa pena nga le nga fie fonko o ngoi o kai fongo ava le na tonu la vale na paula le na o le foi na pauna o le sule tate tau fa longo tu fa ila ise se su foi le ia wa su ma su wa foi su foi le na po ia po fe le kikira su ma i le po na e su ma ia ngala ar su ke le la le ka ngoli mongo le ka i Western Spring na ilo mo ela le a limoni ava pe e tau ta pena mai e tito e foi le su ia wala ngoro ia la ngala ka pena par mengi esa ola misau ngala wala fora ko se ma wala nganga ri fa fongo par mengi ai ro vera ko se ka mer ko Ako sua a fonko ya sika kakargo le wo batua ya misa de kiripi e saura complain na fono toi fa moa e saura nga complain or ma por kala mele so super tasi fonga baie ole a maila na fasea ole so super tasi ma por kala me fa pia na mata uai o fa mai o ma uale na faia le tala ole o ma faia kala e fa pia mai nga kupele nga fa nga nga kala kamalia mai nga mafaya ko nga fa ka wai ai sor campaign o a umangi mea mangi ma kulanga le ala fa mai o ma fa tu ko ma ti faminga ia na ia which is anga fa pia e sa nga mea ele ku paroka awa anga afeki se ti fame ma afeki nga mea ma kulanga ele ku dan fa pele fa ingo fa wilanga anga fa inga fa kawi ai mela le te fi atai o pokala mele la mata tua o pokala me mai atipi o tanga vai ele so valu au kuso lua feru lima ye ngale ma fonga ai saula nga complain ya ta ua o pokala mele ta fai ele so sutasi au kuso lua feru lima valu ivas furu sukasi 3 days later ai ta avatua ai na ta avatua according ile news akipi o kanga vai ma o lea nga ka uma yai ai sai ai usi mai lau fa fonga fonko ya o fa fonga mai ko fa fonga le ya o kadinga o yo fa lau fa fonga I beda ela tatu
Usi mai ala whaafofonga, o le whaafofonga fo i nei o telefon mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau reiti o whalongolongo. Le Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. O te whatalofa lo tātu o te nuu, tau alunga o le ngā luenga o le nei vai aso. O tala tau longolongo mai lo tātu o te nuu. Wa whamalolo le ofisa sili sa whaururu i ai ngā luenga. I le ofisa o le fono whaavai o le tu malo palota o ano a maalua. E mafua i tua inga ua ia tala ma whao ngā. Le se furulua afe whase lau tā la o se vai ngā tupe. O le poloketi miliona tā la. O whalia le tūsia le teitei fono o le komiti o le fono whaavai le i tu malo. Na tu ina atu i le ofisa sili o le mtanga aluenga o tina mtama itai. A tina e o fioanga maanga fiso tai o lo vaia le poloketi. O le masino meo le tausanga neina mori mawina i lea wha le tonu. I le whaatinonga o tiutere ofisa sili. E lua siaki sa talaina le ofisa sili. O le tasi o siaki e whaafe lua se lau. A o le isi e valu afe lua se lau ta la. O le alawa tusi lo whailo ai le teitei fono. Le whailo atu e le whaurulungo le mtanga aluenga o tinamtama e tai se tusi. Le suesueina le ofisa sili o le ofisa o lea fono whaavae mai a whailo ai. O tupena ia tala ma whao ngā. Sa whaatau ai whala au whaasaina o le aisa. Na whaasala i fo i le ofisa sili o lātou nuu. Ona o lea ngā ioinga. O le ua whailoa mai le ofisa sili o mtanga aluenga. Le fionga i alo au doni na vaa. O tu ina atu le mata upule nei mo ilo ilonga whale tu la fono maisi la asanga. E tāna whenga iai. O le fono tanga le fono whaavae ano a maalua. Na whai e le aso sfultasi o le masino i ulai. Na whai unga fono ina i loa le whaamuta aloa ia. O le toe ngalu e ai o le sa avea ma ofisa sili. O le ofisa o le fono whaavae. Ya wala. Na mele mga oe. Wangila. O ka umai le ako, o ka umai ai sel mele. Le maki kila moles. O le muka. O yo ngar kalaranga. Kala le ar kamale ngofu saingi kopi. Inga ua fakala ngoa. E lo au. Te si ngia lai ko kongu. O le official protection million. Ale la veka ufa peo ka wal pe kala ka wa fa ka wal esa ai no fa lo mo ya ai a fa ke fia sira fia ole o yengi fa bombonga mangi me pe ka ile melia a fonkoi era ba kurunga ele ngi me o ka ko ke se fa ko runga i pe fa pe nga ke ka u fia ko fo ya vai vi fo runga li sikia ka ngoi me umaya screenshot matu mena matu maisi ngai ngai vai ngai la va kurunga ai mo maisi fa nga solo proof mai ya me vi fo maisi me nga ko pole ver fa kamala o kai fo vai ai la ku nga breakdown le si o le kusinga mai office city la kusinga le si breakdown ku pe nga kale ku ko ngi ru o ko si sira hal tu fo i nga breakdown nga ku pe nga kala ku le according le kala kipi au kanga baya i fo ile fai mel news kipi au kanga baya na sa o le ya news ya me ka o sa ile ringa tata ya e mar sangi ngare ngai sangi mai herkus wa ele lavanga ele ni fake news me va kurunga i na paul me mal ba nga mo mala tina male malo isi ave vai mena le fa tu paul me le na mo tina o le Italian restaurant la le tina fa ko tina malo isi le vanga e sawingi e tina malo isi maybe wa levang ko plan maybe ko plan e kau su ese me ma kau kia ma kau su ese ko pomo e kau fai ai fai nga engale ai ma se me e ongo se ai tau te ia e o so ai lo fai mela o mele e o so ai lo fai mela o ko la fasi mele mai kau ku ai mai ma ua fa mai o ma ua le na fai atu le mele na o fa ka wai ai sa o ma ua fa ku por kala nga faro ngo le news ngale ma information sia ma mei wa ia mai le muta i le tatu so engore o le mata upule pa war me ta ua i uma o fisili ku kas e ka kaunga a wea war fisili ale le fisili ma le aka ko su e ala ka upule me sili le ko ku la il fa to le to sa motas
ula ila fionga mingiskale we ole aka ko su ela pesa e lo inga sa inga kupi why according the faingo meia e ka kaunga o sila fia lea kau se fia ka sila fia ke fo kau me lo mo ia meu ole waru ko fai me kau me lo fa kamala malonga le makala ku per malo ila lo vai sila fia to sila la ia